Uphumela Obala uMthandeni SK-ke laphana-ke ethinta indaba enkulu-ke ka-Ayanda Ntanzi-ke laphana-ke ongumculi-ke wokholo-ke laphana-ke bafowethu ake nginibingelela kwisiqiniseko esimi baqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bacinezele ibhathini nga-subscribe-ke baphinde balayike lama-video-ke enginenzela wona wabafowethu-ke uMthandeni-ke SK-ke uPhumela Obala-ke ekhuluma ngo-Ayanda Ntanzi-ke laphana-ke obekade-ke enomcimbi-ke laphana-ke izolo-ke ebusuku-ke njengoba sibonile-ke namavidiyo-ke ephinde-ke waphinde walanda-ke namaqhawe-ke acula-ke wona-ke laphana-ke uMaskandi Sibonile umbuzeni-ke umfowabo Mkhize laphana-ke yena bedlala-ke iy'ntambo-ke noma-ke isiginci sihambisana-ke nama-keyboard. UMthandeni-ke nakho-ke akushilo-ke laphana-ke uthe u-Ayanda Ntanzi-ke ungomunye-ke wabaculi-ke abayisibonelo-ke sokuthi-ke umuntu uyaphakama ngoNkulunkulu-ke yedwa engaxutshwe nalutho wasethi-ke glory to Jesus-ke laphana-ke kusho uMthandeni-ke SK-ke laphana-ke uMthandeni esikhumbule naye-ke ungomunye kakhulu-ke womuntu-ke noma-ke kubantu abakholelwa kakhulu-ke kuNkulunkulu-ke laphana-ke njengoba-ke ehlezi-ke ethi menza into zakhe-ke qala ngawo-ke umkhuleko-ke ngishaba ukuthiwa wenze-ke i-summer experience-ke laphana-ke evamise ukuba semdletsheni-ke uqala nje ngomkhuleko-ke laphana-ke kubona lonke izwe lento uthi uMthandeni-ke imenze wabala akhona-ke njengoba-ke sikhuluma ukuthi uMthandeni-ke ungomunye kwabaculi bakamaskandi-ke abakhulu kakhulu-ke laphana-ke sikhumbule-ke nakona-ke umcimbi-ke ka-Ayanda Ntanzi-ke laphana-ke beyisimenyu esikhulu ungenile-ke esiteji-ke wafike-ke waphakamisa izandla wabingelela abantu maqedane-ke wakhombisa-ke ukujabulela-ke into ka-Ayanda Ntanzi-ke laphana-ke waphinde-ke wahlala phansi-ke wabukela-ke u-Ayanda Ntanzi njengoba-ke eseyibuya nale nkulumo-ke esho ukuthi-ke u-Ayanda Ntanzi-ke ungomunye wabantu-ke abayisibonelo sokuthi umuntu uyaphakama-ke ngoNkulunkulu-ke engaxutshwe nalutho kusho uMthandeni SK. Thina-ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo-ke khona la kwisiqiniseko esemida-ke siyakuthembisa kukhona okunye-ke esikutholela khona-ke siyobuya nakho-ke kushisa kunjalo bafowethu intambo masikholwa ukuthi-ke niphathe kahle asidibane-ke kwezinye.